سرچشمه شعر شاعرانم مادر، زیبایی این دور و زمانم مادر. در خانه همه مثال کوکب باشد، خورشید صبای خاندانم مادر. واقعا هم جشنگیری روز مادر در کشور آفتاب رویه ما البته که این فال نیک است، رمز نیکی و نکاری است و به برنامه دانه نبض نوا پیوسته هنرمندان تشریف می‌آورند و این دم لحظه به مهمانی برنامه ما تشریف آوردند گلچهره قربانова، هنرمند ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مغفرت ناصرова، هنرمند انسامبل فولکلوری اتنوگرافی شهر ترسونزاده و همزمان یاسومن شاکرова، هنرمند انسامبل چمن فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف و یکی از بانوی چیردست در مهمانی برنامه ما حضور دارم. شما را قبلا به منبر برنامه نبض نوا با استودیو برنامه نبض نوا خیر مقدم میگویم. روز مادر مبارک باشد. خب بسیار احساس می شود که همه چهره زیبا و روحیه بالیدگی در شما دیده می شود. البته که روز مادر است. من به همه شما بار دیگر برای موفقیت در روزگار می خواهم. خب این دم لحظه بهتر است که بهر فراغت تمام مادران عزیز باز یک نوازش مرغوب در اجرای گروه مطربان تقدیم گردد. سپس صحبت ما با هنرمندان در این منبر ادامه دارد. مرحمت.
ташаккур барои иҷрои бисёр ҳам дар сатҳи баланд. боз ҳам суҳбати мо мепайвандад ба меҳрубонии модар. Воқеан ҳам бузургон дар васфи модар бисёр таронаҳо иҷро карданд, ки албатта ба манфиати ҳар яки мо аст. модар, ту биҳишти ҷовидони модар, хуршеди баланди осмони модар, дар чашми ту нури зиндагонӣ ҷорист, сарчашмаи меҳри бекарони модар. модар мӯътабар аст. модар шабеҳи як боғе аст, ки дар он ҷо албатта ки дарахтони бисёр ҳам ҳамеша сабзу пурмева ба чашми ҳар яки мо аён аст. хуб, беҳтар аст ки суханронии шумо бевосита дар бобати бузургиву шаҳомати модар ва ҳамзамон аз хизматҳои шоёни ӯ бошад. Марамад, сухан ба шумо. албатта имрӯзҳо бо баробари мардон занон низ дар ҳамаи соҳа яъне кор ва фаъолият бурда истоданд. ҳамқадами замон ҳастанд. Бале. он ҳам сиёсатмадор асту, ҳам фарҳангӣ ҳасту. дар кадом соҳае набошад занон кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки фаъолияти худро дар ин ҷода бурда бошанд. ва модар ягона шахсест, ки тамоми гуноҳҳои моро бахшида метавонад. инсонеро дарёфтан мушкил аст, ки тамоман бегуноҳ бошад. ва модар бо ҳарчанд бо ҳамаи хубу некияш, хубу бадияш фарзанди худро ҳамаи гуноҳҳои моро мебахшад. ташаккур ба шумо. ман фикр мекунам, ки мағфират носирова албатта ки бо созҳои мусиқӣ меҳмон шуданд, иҷрои зиндае доранд ба хотири бузургии модар. бале. зан агар оташ намешуд, хом мемондем мо, норасида бодае дар ҷом мемондем мо. зан агар моро намебахшид умри бардавом, бетахаллус, бенасаб, беном мемондем мо. инак баҳри модарон ман як суруди худамро иҷро кардани ҳастам. ای جلوی ماهی نو در شامی تارم مادرم، بهتر از گل های خوشبو ای بهارم مادرم. خود نما و خود سیتا و خود پرستان به شمار، ایزی خود بیگذشته تنها جانی سارم مادرم. ایزی خود بیگذشته تنها جانی سارم مادرم. بهترین. خوب، برنامه که ایدانه است بهتر است که یا سومن شاکرова چند سخن گفته باشد وابسته به بزرگی مادر. مرحمت. саломат бошед. аввалан салому дуруди худро ба бинандагони телевизиони Шаҳнавоз барномаи набзи наво мерасонам ва аз саломат бошед ва аз фурсати муносиб истифода намуда кулли модарони азизро бо фарорасидани рӯзи модар ва фарорасидани наврӯзи байналмилалӣ табрику муборакбод мегӯям ва саломат бошед. ва аз суханро ба дарозо намекашам, барои он ки меҳмонҳо инҷо чӣ хеле ки мебинед зиёд ҳозир шуданд, то ҳар яки онҳо меҳру самимият ва меҳрубониҳои худро ба модарони азиз баён карда бошанд ва бо сурудҳо, бо навозишҳо модаронро табрик гуфта бошанд. ва ман мехостам бо аз забони шоир як шеърро ба баҳри мухлисон қироат карда бошам. ва саломат бошед. модарам, дар рӯзи идат ман чиро савғо кунам? меҳри пинҳони диламро ман чӣ сон ифшо кунам? гар матои тӯҳфа бинмоям гардад бенишон, дастаи гул ҳадя созам тез мегардад хазон. пас чиро дар рӯзи идат тӯҳфа бинмоям, ки он монад аз ман баҳри ту чун ёдгори ҷовидон. модарам, ман тӯҳфа бар ту мекунам ин шеъри худ, то ки бошад ҷовидону ҷовидон гардад суруд. ман мехостам каме дар бораи ансамбли чаман
аз таърих ва аз гузаштаи ин ансамбл ёдовар шавам, ба бале, хотири он ки ансамбли чаман ягона ансамблест ки дар он танҳо бонувон фаъолият Фаъолият доранд. модарони азизи мо тӯли солҳои зиёд ҳаст ки дар он ансамбл кору фаъолият доштанд ва ҳоло ҳам кору фаъолиятро идома дода истоданд. бисёр шогирдони зиёдеро дар соҳаи санъат тарбия намуда истоданд. таърихи пайдоиши ансамбли чаман соли 1938 рост омадааст. дар соҳаи санъат бонувон занҳои мо хеле фаъол ҳастанд. мана чӣ хеле ки мебинед дар студияи кӯдаконаи оркестри симфонӣ ки аксарияти онҳоро низ бонувон яъне ки гулдухтарон ташкил медиҳанд. бисёр фаъолона ба таври иҷроиши зинда фаъолона иштирок доранд ки ин боиси хушнудист. ин аз он дарак медиҳад ки санъати миллии мо рӯз то рӯз аз ҳисоби занҳо боис шуда истодааст ва умед бар он мебандем ки дар оянда низ сафи гулдухтарон зиёд мешавад ва дар миқёси байналмилӣ мавқеи ҷойгузини худро ишғол мекунад. ва хуб, дар баробари ансамбли бонуфузи чаман ҳамзамон фаъолияти бонувони мо дар дигар ансамблҳои давлатӣ низ албатта ки ба чашм мерасад. имрӯз хушбахтона мебинем ки гулдухтарони мо яъне ки ҷавонони соҳибистеъдоди мо дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ аз ҷумла озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ва ҳамзамон дар озмунҳои сатҳи байналмилалӣ яъне ки осиёи марказӣ истеъдодҳоро меҷӯяд ва чанде дигар иштирок карда ҳунари тоҷик, фарҳанги миллиро, урфу одатҳои тоҷиконро, тамоми фарҳанги пурғановати тоҷикро, зебоиҳои кишвари азизамонро тавассути суруд ва таронаҳои хеш ба бинандагон пешниҳод мекунам. бале бале, албатта дуруст аст. дуруст қайд намудед ки масалан ёдовар мешавем аз озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ки тӯли 4 сол мешавад дар ҷумҳурии мо ин озмун ба роҳ монда шудааст таҳти роҳбарӣ ва таҳти дастгириҳои ва сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ин озмун баҳри ҷавонон, баҳри дарёфти чеҳраҳои нави санъат ин озмун фаъолият дорад ва ман низ иштирокчии ҳамин озмун будам дар соли 2022 ва хеле хурсандам ки баҳри мо ҷавонон, гулдухтарон низ ин озмунҳо ба мо як имконияти фароҳам меорад ки ҳунару истеъдоди хешро дар ин бобат такмил диҳем. ташаккур. хуб, ман фикр мекунам ки Мағфират Носирова бо таронаи нав ба меҳмонии барномаи мо ташриф оварда.
ташаккур барои шумо барои замзамаи таронаи мазкур дар барномаи донаи набзи наво ва барои шумо боз ҳам дар ин ҷода барору муваффақият мехоҳем ва воқеан ҳам модари тоҷик бисёр ҳам бо забардастиҳои хеш пайваста хизматҳои содиқона мекунад, албатта ки дар рушду нумӯи мамлакати азизамон. ман ин ҷо мехоҳам ки ёстуман шокироваро назарашро вобаста ба меҳрубонии модар фаҳмида бошам. шумо меҳрубонии модарро дар чӣ мебинед? саломат бошед. меҳрубонии модар аз батни модар сар мешавад. вақте ки тифл дар батни модар пайдо мешавад, тифл ҳамон меҳрубониро эҳсос мекунад. ман фикр мекунам мана ин зиндагӣ аз модар сарчашма мегирад. мана ин дар экрани мо ки навишта шудааст, ин хеле аҳамияти бузурге дорад. ифодакунандаи тамоми суханҳои мо аст. яъне ки зиндагӣ ки аз модар сарчашма аз модар оғоз мегирад, ҳамаи меҳр, навозиш ва ҳамаи он бурду бохтаҳое ки мо дар зиндагӣ пайваста дучор меоем, ҳамаш сарчашма мегирад аз модар. яъне ки бо меҳри модар мо ба воя мерасем, бо меҳри модар мо дар ҷодаи соҳаи интихоб кардаамон кору фаъолият мекунем ва хуш аст ки модарро дорем. ва айни замон мехостам бо як навозиш, бо як оҳанги баҳорӣ кулли модарони азизро бо идашон табрик гуфта бошам ва аз апаи азизам ки дар ин ҷо ҳузур доранд бо сози доира маро ҳамроҳӣ карда бошанд. ҳарчанд ки мо вақти кам доштем, фурсат нашуд барои якҷоя машқ кардан, тамрин кардан, лекин умедворам бале яку якбора ин навозишро ҳамроҳи апаи азизам иҷро мекунем. саломат бошед. ташаккур аз ин иҷро хеле олӣ буд. ман фикр мекунам ки биби раҷаб ниёзова аз ноҳияи шаҳри нав, албатта ки бо армағони сабзе омаданд. ташаккури зиёд. дар осмони софи беғубори тоҷикистон ҳамеша ҳама сиҳату саломат бошем.
بله. تشکر. واقعا مادر مثل یک آسمان است که ما هر لحظه درخش ستاره ها را احساس میکنیم. بله. بله. سلامت باشید. با کدام ارمغان آمده؟ من میخوام یک تا سرود از آهنگ حسین نصرالدین شعر میرزا ترسوزاده باشد باشد. خوانم برای شمایان. بهترین. بسیار عالی اجرا کرده. شاعر میگوید که یکی را در جهان دلبر عزیز است، یکی را مال و سیم و زر عزیز است. عزیزان از همه موجود عالم مرا مادر عزیز است. واقعا مادران برای همه ما و شما عزیز و معتبر است. مادر بزرگ است، مادر موفق است، مادر سربلند است، مادر به زندگی یک نکهت میبخشد. و اینجا بسیار میخواهم که نظر گلچهره قربان را فهمیده باشم که در ایجادیات شما موضوع مادر چی جایگاه دارد؟ البته موضوع مادر در ایجادیات من موقع خاص دارد. من با یک سرودی آمدم به الله از آهنگ حبیب میرزا شریف و شعر از جوربک مومین. تشکر به شما. خب مرحمت یک جای تماشا میکنیم که شما این سرود رو چگونه اجرا میکرده باشید. دل
توی جانم توی عطری گلاب شانم توی جانم توی جانم توی الله میگم الله الله میگم الله الله میگم الله الله میگم الله در مغز جانم جای تو یک بلبلی گویای تو در مغز جانم جای تو یک بلبلی گویای تو خوابت برد جان و جگر یکتای تو خوابت برد جان و جگر یکتای تو الله میگم الله 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 الله میگم جهان سپاس برای اجرای ترانه بسیار هموالا، برای ابراز اندیشه ها، صحبت های صمیمی در مهمانی برنامه نبض نوا به خاطر روز مادر. برای شما بار دیگر سپاسی به اندازه میگوییم. بگذار که همیشه محبت مادر پاینده باشد، قدم مادران تاجیک همیشه استوار باشد و مادر برای فرزند از همه عزیز است و سخنی که مادر میگوید نه یک آموزگار گفته میتواند، نه یک دانشمند گفته میتواند، نه یک نفری که داننده زبان خارجی باشد. یعنی سخن مادر در همه سن و سال برای فرزند راهنما است و همین راهنمایی مادر است که ما فرزندان همیشه برای راست، برای نیکی و نکاری راهنمون میگردیم. بار دیگر خوش آمدید. روز مادر مبارک باشد. و بیننده های عزیز خاطر رسان میکنیم که در مهمانی برنامه ما حضور داشتند گلچهره قربانова، هنرمندی ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، و همزمان مغفرت ناصیرova، هنرمند انسامبل فولکلوری اتنوگرافی شهر ترسونزاده، و همچنین یاسومن شاکرova، هنرمند انسامبل چمن فیلارمون دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جورایوف، و همچنین بیبی رجب نیازova، هنرمند از ناحیه شهر نو. خوش آمدید. بیننده های عزیز، این بود برنامه نوبتی نبض نوا. همیشه دوستدار مادر، دوستدار وطن و دوستدار موسیقی ملی باشید. خیر تا برنامه های دیگر.